ekipa, dobar dan i dobrodošli u novi True Space. Današnji gost je vanjsko-politički analitičar Brane Vidmarović. Brane, prvo hvala ti još jednom što si došao u Karlovac u naš podcast. Dobro nam došao. Hvala, baš lijepo. Da se zapitamo, je li iko ikad bio u Karlovcu? Ni da ni ne. Bili su mnogi. Ako ništa služili su Brane, ko što smo pričali, dugo te nigdje nije bilo od jedan put. Bum, podcasti, intervjui, ok, za to je kriv Trump. Eto, počet ćemo odmah sa Trumpom. Mislim, vijesti su išle zadnjih 3 tjedna tolikom brzinom da jednostavno, ako si ujutro nešto objavio, već je na večer bilo staro, doslovno. Brane, Trump je doslovno preokrenuo svijet. Da. Na neki način. S tom njegovom politikom, njegovim stavovima. Je to bilo očekivano? Pa je, naravno. Trump je, to je Trump takozvani 2.0. Dakle, Trump koji je nakon prvog mandata izašao jači, u nekom smislu mudriji, pun iskustva političkog. Poglavito, vjerojatno se radi o iskustvu ovog razgovora, komunikacije sa sigurnosnim službama. Jer sjećamo se, tijekom prvog mandata je bio to najveći problem. Je li on ruski agent, šta se događa, je li mu Rusija pomogla, FBI, CIA, hrpa problema i svi su protiv njega radili. A sada ovaj puta je odjednom mir i tišina. Nije FBI, ni CIA, niko nema problema, sve je u redu. Dakle, našao je zajednički jezik, našao je nekakvu točku prilagodbe i o kojoj mi ne znamo, naravno koje se nama ne govori, ali očigledno je tu došlo do nekog razumijevanja dubinskog. A s druge strane, to je Trump koji može sada raditi, može sada nastupati jače nego li ikad, zbog toga, ne samo zbog toga što sad razumije na koji način funkcionira vlast i gdje treba stisnuti, koji su ključni mehanizmi, nego i zato što je to njegov zadnji mandat i on se ne bi smio izabirati nakon toga. Dakle, ove 4 godine sad može raditi što god hoće, više nije ograničen nikakvim izbornim ciklusima i borbom za buduće mandate, tako da je apsolutno sada nahajpan i u poletu. Mada postoji hipotetski scenarij ponovo povratka Trumpa na vlast. Da ne oko Rusije. A to je koje dopušta američko zakonodavstvo 100% je legalno, znači jednostavno rupa u zakonu, evo, nepredviđena, jer niko to nije radio do sad. A to je da, na primjer, nakon što završi njegov mandat, za izbore se kandidira na mjesto predsjednika J.D. Vance. A Trump ide kao njegov potpredsjednik running mate. Nakon čega, hipotetski, J.D. Vance, na primjer, dobiva izbore. I nakon par mjeseci, zbog zdravstvenih razloga drugih obaveza, daje ostavku. A tko onda automatizmom nasljeđuje predsjednika, potpredsjednika? To je Donald Trump. Dakle, onda se može dogoditi to. Sad, je li promijenio svijet ili nije? On je zapravo ubrzao procese koji su se već događali. Svijet se mijenjao. U smislu da su klasične velesile postajale sve slabije, ne na račun toga što su gubile svoju faktičku moć, nego na račun toga što su zemlje takozvanog drugog i trećeg reda, regionalne sile poput, ne znam, Indije, Saudijske Arabije, Južne Afrike, isto iz BRICS-a, Brazila i drugih zemalja, one su se razvijale naravno i dobile su sve veću težinu, i Kina također, i glas i moć. I onda jednostavno, kao kad u nekom ograničenom prostoru, koji može biti planeta Zemlja, dakle zamislite ograničeni krug nekakav, i unutar toga pušete sada balone. I naravno da ako imate 2 velika balona i hrpu malih, onda ima mjesta za sve, a kada počne mali balon isto dobivati zraka, onda se ovi drugi moraju stisnuti. Dakle, to se otprilike dogodilo u zadnjih, ajmo reći, 15 godina i sa svijetom, i gdje i te zemlje koje se razvijaju, jačaju, dakle zemlje koje ne pripadaju klasičnim krugovima velesila, one traže svoj prostor za razvoj, ali koji nije ograničen za lojalnost nekome, jednome, ili Americi, ili Kini, ili Rusiji, nego se žele osloniti na sve moguće alate i reći, gledaj, mi želimo, dakle, švedski stol. Umjesto menija, prije je bio meni, jel, svijet hladnog rata je meni, biraš, ili ovaj meni 1, meni 2, da, ili istok ili zapad, jel, bio je treći kao nesvrstani, jel, dobro. A sada je švedski stol, sad dolaziš svako jutro i biraš gdje hoću. I to se klasičnim velesilama ne sviđa, naravno, oni bi rađe lojalnost, ali takva je realnost sada. I baš zbog toga je puno teže sada funkcionirati, ne samo zbog toga, nego i zbog razvoja digitalnih
alata, socijalnih mreža i te internet komunikacije, sve je postalo jako, ima jedna lijepa reč, hibridno. Odnosno, ništa nije sada zasebno. To se najbolje vidi recimo na telefon. Evo, telefon koji svako od nas ima, da ne reklamiram koji, niste vidjeli marku, nije bitno. Prije ste imali Walkman za slušanje glazbe ili Discman. Onda ste imali fotoaparat za snimanje slika. Pa ste imali telefon kućni, pa mobitel za obavljanje tih operacija. Pa ste imali za faks mašinu za brzo slanje ovoga. Pa ste imali poštu za slanje još nečega. Sada je sve to jedno. I više te granice se mijenjaju. Dakle, fascinantno je što je uvijek nekako sve to unificirano u razvoju društva. Nikad ništa ne ispada iz kadra, nego uvijek je sve to zajedničko. Dakle, društvo je hibridno. Ako se sjetimo doba naše mladosti, ili recimo moje mladosti, sad konkretno za slušatelje, bili su, ne znam, skinjere, pa su bili Antifa, pa su bili šminkeri, pa su bili goti, vjeverice, pa nešto. Tako je, metalci, punkeri i svako od njih je imao svoju subkulturu, svoju glazbu, reperi, svoju odjeću koja ih je diferencirala od drugih. I onda kako je vrijeme išlo, tako se sve to unificiralo. Da. I onda sam ja doživio jednostavno kulturološki šok, kad nisam jedno 10 godina obraćao pažnju na te promjene i onda odjednom ja vidim jednog dečka koji je, sad se sjećam prigode koja je bila, dečko koji je bio odjeven kao, ne znam, ajmo reći, nekakav reper 90-ih godina, nekakav Tupac fora ili Wu-Tang, da to nešto. I uglavnom, i on, sjedio u autobusu pored mene. I ja sam gledao, on je imao mobitel, ja gledam njegov playlist, sluša glazbu. A playlist je, Bože dragi, neka pop, Ariana Grande i nešto. Dakle, ništa drugo. I sad kad on je izašao, ja sam mu prišao iz znatiželje i rekao, stari, respekt za odjeću. On mene gleda, kaže, šta? I rekao, pa, respekt. Mi smo se na kraju porazgovarali malo i ispalo je da on pojma nema ni ko je Wu-Tang, ni ko je Tupac nešto, nego on je odjeven tako jer je moderno. Tako je ta moda hibridna, ona unificira sve zajedno i svi stilovi se miješaju i više nema distinktivnih identiteta nekakvih ko u naše vrijeme. Tako je i sa uređajima, i sa glazbom, i sa društvom, i sa politikom isto. Nekako se sve to unificira. I sad je onda teško reći. Da, a Donald Trump kao ličnost, on je apsolutno došao na vlast kao produkt tog vremena. Nije on slučajno, nego on je produkt tog vremena. Dakle, kada se traži sve autentično, kada su političari, klasične elite postale dosadne i one jesu stvarno izgubile bilo kakvu vezu sa ljudima. Današnji ljevičari, to volim naglašavati, današnji ljevičari, europski i američki, uopće ne gledaju na radničku klasu. Dakle, to su postali aristokrati tokom vremena koji su se sjeli u svoju fotelju, udobno oni šire po svijetu liberalizam, ljudska prava, ne gledajući ni na što drugo. Jedan drugom smještaju natječaje, fotelje, u nekim slučajima to čak su nasljedne pozicije, dakle kada sin političara isto postaje političar, sin ministra, isto ministar i tako dalje. Justin Trudeau je jedan od prekrasnih primjera kako to ide. I svijet se umorio od toga. A isto tako paralelno, moj primjer koji volim govoriti, da ta potraga za autentičnošću koja dovodi na vlast takozvane zle populiste i ljude koji govore istinu, koji ne mare diplomaciju, za protokol, za pravila ponašanja koji ti sasipaju u facu što te ide, to je isto dio društvenog razvoja. Mi tražimo, tako već više od 20 godina, čini mi se i zadnjih 20 godina, u supermarketima autentične proizvode, oni koji su nešpricani, oni su koji domaći, koji su uzgajani u limitiranim količinama. Onda mladi gledaju odjeću koja nije, recimo, masovna proizvodnja, nego da sadrži neku distinkciju, tipa organski je proizvedeno, pa je reciklirano, pa je isto limitirana serija, pa onda ljudi traže po vintage shopovima stare haljine, ne znam, stare nekakve kostime, odijela, šešire. Onda to su filmovi koji su snimljeni malo drugačije, koji možda nisu blockbusteri i tako dalje. Dakle, svugdje po svijetu potraga zasićenost je masovnom proizvodnjom i industrializacijom i ljudi traže autentičnost. Naravno, tržište, i ono što je paradoks, tržište se prilagođava i odgovara. I onda tržište masovno počinje proizvoditi autentične stvari. Dakle, koji su dalje na traci, samo su jako autentične. I naravno, bez toga ne možete vi proizvesti nešto na domaćoj farmi iz uzgoja nekakvu
staru jagodicu kako je vaša baka jela 1923. i onda masovno proizvesti u ne znam, 2025. milijun primjeraka od 2025. a bez da vam štetočine pojedu to, naravno. Dakle, to će biti onda sve genetski modificirano nešto što će nalikovati na autentično. I tako u politici imate potragu za autentičnim političarima koji nisu dio obiteljskih elita, nasljeđa, koji nisu iz sustava, dakle koji nisu takozvani profesionalni, iako je pitanje što je profesionalni političar, jel? Šta, postoji radni staž u politici. Jeste nešto konkretno radili, niste. Ali postoji ta potreba da neko bude izvana, izvan sustava, koji je drugačiji, koji je bliži narodu. I tu je paradoksalno ispalo da je Donald Trump kroz svoje govore, kroz svoj nastup ispao daleko bliži ljudima, iako je milijarder, daleko bliži, odnosno milijunaš. Nešto je tu, na granici. Da, nije baš uspješan. I ispao je zbog svoje retorike, zbog toga o čemu govori, na način na koji govori, daleko bliži prosječnom Amerikancu, nego li svi ostali ljevičari ili desničari zajedno. I on je dakle produkt svog vremena i zato to apsolutno nije slučajnost, a zbog toga što je na čelu najmoćnije zemlje na svijetu i zbog svog nastupa, on je sve te procese još ubrzao. Dakle, on je sve stranke u Europi alternativne bi možda rasle tijekom, ne znam, 20-30 godina da nije Donalda Trumpa. On je apsolutno sve te procese ubrzao. Da. I vraća autentičnosti. Da. Kažu čak da se iza tih njegovih govora, nastupa i njegovog zamjenika J.D. Vansa u biti se on obraća svojim biračima koji su ga izabrali. Tako je, to je to. Europa mu je to onako usput i ostatak svijeta. Ma da, to je to, jer prosječnog Amerikanca uopće ne zanima Europa. Dakle, postoji istraživanje javnog mišljenja i kada konkretno pitaju, ok, ko je američki prijatelj, što bi Amerika trebala učiniti na vanjskoj politici u svijetu, onda će prosječni Amerikanac, njega prije svega zanima sama Amerika. I fenomen je da vi možete, za razliku od Europe, vi možete u Americi živjeti čitav život u nekoj saveznoj državi poput Arkansasa ili, ne znam, Luizijane i nikad ne posjetiti Washington. Da. Nikad, jer tamo gradite svoj biznis i to je to. I nikad ne posjetiti nijednu državu svijeta i živjeti sretan, ispunjen život. Čak ni na more otići. Čak ni na more otići, da, stvarno. Oni to, mislim, mogu. Da. Apsolutno, to je sve zamislivo. Jedanput odete u Disneyland da vidite, to je to, ne znam, na izlet u neki Seattle, San Francisco, ali to mu biti ne treba. A mi smo ovdje daleko izloženiji vanjskim procesima i u Hrvatskoj i u Europi, a oni tamo to ne mora. Dakle, America first je uvijek američka paradigma, a s druge strane postoji na vanjskoj razini je samo američka dominacija moć i ona klasična američka priča, ajmo sad poraziti loše dečke. Dakle, ta karikaturna njihova biblijska podjela na crno-bijelo, da postoje dobri dečke, loše dečke, to je dio njihove kulture, ok. I u biti oni operiraju s time. Tako da Trump, mičući, odnosno režući troškove Amerike u vanjskoj politici, apsolutno ni na koji način ne šteti američkim interesima i to američki birači jako dobro shvaćaju i to im se sviđa. I on je izrazio, dakle, to protivljenje globalizaciji nije teorija zavjere, nego se radi o tome da kada krenula globalizacija u smislu kada su korporacije shvatile da mogu svoju proizvodnju prebacivati u jeftinije dijelove svijeta poput Kine, Vijetnama, Filipina, gdje je cijena rada niža. Onda su naravno počeli se zatvarati tvornice u Americi, radnici su počeli gubiti posao, globalizacijski je, dakle, i crpljenje ruda i sva ta naftna industrija, rudarska industrija se počela prebacivati, postala globalizirana. Ali što se dogodilo? To je istovremeno bilo popraćeno rastom digitalne industrije, kompjuterske, Silicijska dolina, mreže i onda su ti ljudi strahovito postali važni odjednom. IT stručnjaci, programeri, koderi i otprilike, ovako sad parafraziram, složeni proces u kratko vrijeme, u jednostavne fraze, ali ti ljudi i politika su rekli tim jučerašnjim radnicima na traci, pa dobro, samo se preobrazujte, odite na tečaj, tipa Pučko otvoreno sveučilište, pa naučite kodirat malo, naučite Python, C++, da, pa zakaj ne, pa treba se mijenjati, to je američki način, kao ovo. Ali to tako ne ide. Ako si ti radio 30, 20, 40 godina na traci i u toj sredini i u tim gradovima, u tom miljeu, u tom društvu i čitav način tvog života je bio kao tvoj otac do tada strukturiran
da ste radili u šihtama, u smjenama, svi se držali zajedno. Kakvo kodiranje odjednom, Božjim prostom. Da. To nekom leži, nekom ne leži. Ali je jednostavno bilo odlučeno tako kao, ti ljudi će se jednostavno prilagoditi, neki će kreativnom rukom tržišta odumrijeti i to je sve. Ali ne. Ispada da to nije tako, da je čovjek malo složenije biće od generalizacija ovakvih, odnosno od motivacijskih fraza, poput možeš, vjeruj u sebe, misli pozitivno, da samo ustraj naš, ako danas ne uspiješ iskodirati jednu aplikaciju koja će se prodati za $1.000.000, onda jednostavno budeš sutra, samo probaj ustraj. Ne, to tako ne. To je više kao da igraš loto. Ma naravno, to je takvo simplificiranje ljudskog bića da je jednostavno kriminalno. I naravno, i ovo je ne osveta ljudskog bića, nego jednostavno dokaz da se procesi neki ne mogu zaustaviti, da je svijet, razvoj tehnoloških svijeta je brži od razvoja evolucije mozga čovjeka. Da. I njegovog ustrojstva i društva. I ono što konzervativci, da završim sad ovaj cijeli razgovor dugačkak sa tom misli, da današnji konzervativci, takozvani krajnji desničari u Europi, u Americi, ne promoviraju povratak u srednji vijek ili bacanje žena u okove ili povratak u neka druga vremena. Da, nego žele taj progres malo usporiti i uskladiti ga sa ljudskom prirodom. Jer inače evolucijski, kako se mozak razvija, zapravo je konzervativni način razmišljanja daleko prirodniji evolucijski od progresivnog. Jer smo mi ipak emotivna bića i naš mozak se razvija dosta sporo svejedno. Na nas utječu svi ti inhibitori, odnosno naš mozak reagira emotivno na isti način kao što je reagirao na emocije prije 100.000 godina, 200.000 godina, 300.000 godina. Znači, taj neokorteks, naš novi dio mozga koji odgovara za rasuđivanje, za kritičko mišljenje, on je najnoviji dio mozga i pritom je najslabiji. On u svemu tome ništa ne odlučuje. On je tek zadnja karika u lancu. A stari, takozvani reptilijanski dio mozga, koji je emotivan, koji reagira, koji je instinktivan, on je najjači i sve ono način života kako smo živjeli tokom prahistorijskog, od kad je civilizacija, dakle stare civilizacije, pa onda rani srednji vijek, ulazak u rani srednji vijek, pa srednji srednji vijek, pa renesansa. To je otprilike to kako smo se mi razvijali i problem nastaje u drugoj polovici 20. stoljeća sa strahovitim tehnološkim napretkom, brzinom koja jednostavno prešišava brzinu razvoja mozga. I u biti na neki način, iako to niko nije izrekao javno, konzervativni političari kao da to osjećaju na nekoj instinktnoj razini i kažu ne, treba ne prebrzo srljati u promjene, nego treba jednostavno malo stati i pričekati. Prespavati i ujutro razmisliti, da, i to je ono što ljuti ultraprogresivne ljevičare koji bi htjeli taj progres kompletno još više ubrzati, iako i njihov mozak ne može obraditi te promjene, ali oni sebe pokušavaju uvjeriti da može. Ima dobra knjiga na tu temu, može se čitati od Friedmana, Svijet je ravna ploča. Da, jesam. Da. I pojavom digitalne, napretkom digitalne tehnologije, pojavom optičkih kablova, jednostavno je postalo moguće da ti i ja otvorimo firmu u Hrvatskoj i Americi i zaposlimo 500 Indijaca ili Lokalaca ili Kineza. Tako. U tom smislu. Da, to je, evo, biti to je to što si rekao. Je. I slažem se, oni pokušavaju to usporiti. Moram se još malo vratiti na Trumpa. Stvarno u onom prvom mandatu, a i kasnije, nijedan predsjednik ili državnik, kako bi rekao, nije bio toliko tlačen, šikaniran. Mm-hmm. I na kraju evo njega opet. Ima tu možda malo i osvete sad. Da. Sada Trump je... Ali znaš šta bi teoretičari zavere pitali sad? Je li on primirio duboku državu i počeo surađivati s njom? Vidiš, to je pitanje na koje ja nemam odgovora. Nema niko od nas odgovor, vjerovatno. Jer sudeći po svemu, zasad su indicije, ono što sam spomenuo u vezi obavještajne zajednice. Kao da je s njom našao zajednički jezik, ali nije sa drugima. Jer on ima svog, dakle, zasad drži, ima svog ovog tjelohranitelja Muska. Ja bi nazvao, ima u povijesti ovih
primjera, dakle, to Musk je njegov pretorijanac, ajmo reći, odlučniji, pa sad da ne usporedim sa zlikovcima, ali u svakom filmu akcijskom postoji zlikovac ima neku desnu ruku, nekog svog najodlučnijeg, najkrvoločnijeg ratnika koji je kompletno ideološki, idejno vjeran svom gospodaru. Sad, Musk to nije, ali nastupa tako. I on krši državu koja zapravo nije duboka. To nije ta. On s jedne strane reže birokraciju. Se taj naziv, znaš. Da. On reže birokraciju s jedne strane, s druge strane reže te nelogične troškove. Zapravo to je svojevrsna, ajmo reći, kineski pristup. Kada je predsjednik Xi Jinping došao na vlast, onda je krenuo borbu nakon nekog vremena sa takozvanim iracionalnim ulaganjima. Jer kad je krenula ta mala digresija, kad je krenuo taj projekt Pojas i put, dakle, infrastrukturno spajanje Kine sa Europom preko željeznica, pomorskih puteva, cesta, aviona i tako dalje, hubova, onda je država je puno stimulirala razvoj svih tih projekata i jako puno u Kini, možeš misliti koliko je Kina tržište ogromno i koliko je ogromno tržište, toliko je puno prevaranata. I onda se jako puno kompanija javilo za te poticaje i uglavnom dobivali su ogromne kredite od kineskih banaka za bud zašto, a onda su na kraju počeli kupovati nogometne klubove, AC Milan i tako dalje, ne znam, Inter, kupovati, bio nečuveni slučaj sa kompanijom, mislim da je Daljan Vanda ili neko drugi, jedna od 4 velike kompanije poput BlackRocka su počeli kupovati nekretnine, hotele, kompanije za multimedijsku produkciju. Dakle, sve ono što nije vezano apsolutno za pojas i put, za infrastrukturu, a sa državnim novcem, na državne kredite. I onda se počeo boriti protiv iracionalnih ulaganja i odmah su bile pokrenute sudske tužbe i procesi, uglavnom ljudi su već u zatvorima. Tako je Elon Musk ima sličan pristup, dakle, rezanje iracionalnih troškova poput ovo USAID, dakle, stvarno ono što čujemo, što je stavke financiranja USAID, američkih poreznih obveznika za transgenderne klinike u Indiji. I kao sad je velika tragedija što u Indiji ne mogu se obavljati dalje operacije bez pomoći američkog USAID-a. Ajmo svi pustiti suzu. Mislim, na američki porezni obveznik kad to čuje, što mislite, dragi gledatelji, na čije strani? Na strani Elona Muska i Donalda Trumpa ili na strani promocije slobode u Indiji? Da. Svaki porezni obveznik bi to. U svakoj zemlji, da. Tako da s jedne strane sa tom ključnom birokracijom, vanjsko-političkom i sigurnosnom, čini mi se da je našao zajednički jezik, iako opet ne mogu to dokazati. Da. To može biti ne. A sa drugima je krenuo sa iracionalnim troškovima u borbu žestoko. Ali to je bilo za očekivati, to je u prvom mandatu on radi. Da, samo u prvom mandatu, kažem, imao je toliko sputavanja i toliko je problema i on naravno nije bio iskusan u tome, tako da je sve to izgledalo kao veliki, onaj američki izraz koji ne znam kako prevesti, clusterfuck, odnosno kad sve krene krivo, kad sve nabije, sve je kaotično u jednom prostoru i niko ne zna ko šta radi. Da. Ali osvetoljubivost koju ste spomenuli, da, ima Trump to i definitivno on pamti komu je smjestio, i odnosno koje on smatra krivima za gubitak izbora 2020. godine. Jedan od tih krivaca je ko on vjeruje da je kriv Zelenski. Da, to se je vidjelo. Malo bi kasnije, mislim, možemo odmah na taj famozni sastanak. Znaš šta je meni, Brane, smiješno? Možemo. Da, pa naravno, pa jesmo. U Hrvatskoj su svi izbornici, svi su političari, svi smo inženjeri. I vidjela se ta kampanja od Trumpa. Bila slična kao i prva. America first, make America great again. Šta je moguće da su svi ti europski lideri i vođe misli da je to spin. Kužiš. I on je sad došao i stvari J.D. Vance je rekao, on novi šerif je došao. Onako, teksaški. Sad se Europa našla čudu kako on to može raditi. Pa mislim da je to naš problem, ako mi misli da je spin, America first. Ako Amerikanac kaže da mu Amerika prva, ako ja mislim da laže, onda nešto nije u redu, vjerovatno. Mislim, nije u redu. Kužiš? Da. Meni to malo smiješno kao laiku. Pa čovjek cijelo vrijeme priča. Zastupat ću Ameriku, Amerika me na prvom mjestu i čao. A kao u Europi po običaju mi nismo shvatili na vrijeme izgleda ili nismo željeli shvatiti. Mislim, to mi je malo ono. Pa da,
nekako imam dojam da budući da je Europa, ajmo reći, upravljala svojim razvojem svih ovih zadnjih 30-40 godina i sve to bilo u redu, oni kao da su povjerovali u priču da je sve onako kako oni vide. Kao kod naših izbora, bit će vam četiri puta će se asfaltirati, pa to ne napravimo, ali znaš, to su bili prije izbora. Oni vjeruju u svoje iluzije, oni imaju neki placebo efekt žestoki, to je ko da su stalno na nekakvim žestokim gljivama koji stvaraju ružičaste. I onda kad gljive prestanu djelovati, onda je strahovita tragedija, sažaljenje i zamor, kao šta se Mama pomogne. Da. Mislim, moramo biti ono. Ali to je to. To je spoj određene političke kulture u Europi, definitivno. Uvjerenosti da su i dalje centar svijeta, da je Europa koljevka civilizacije. Ima tu i te nadmenosti, oholosti jedne europske. S druge strane, velika nefleksibilnost koja je uzrokovana time što su se od pada Berlinskog zida na ključne pozicije moći u Europi promovirali ljudi istih svjetonazora, konstantno. Negativna selekcija, kako kod nas u Hrvatskoj, tako u Europi negativna selekcija ljudi koji imaju liberalni svjetonazor. Ekstremno da umjereno liberalni demokratski svjetonazor i oni smatraju da je jedno taj put ispravan. I kompletno što su zabrazdili u tome da je demokracija je skup različitih mišljenja i ideja. Ali ne, kod njih je ta uvriježeno mišljenje da je isključivo jedna ideja ispravna i to je to. I onda su vjerojatno možda očekivali neki u Europi da će Trumpov drugi mandat biti, ako ne isti, možda čak i gori od prvog u tom smislu, neuspješniji, da će mu i dalje, dakle, CIA i FBI i dalje će ga sad, kad on se želi družkati s Putinom, jel, kako kažu, pa će mu sada nove optužnice, novo istraživanje za suradnju s Rusijom, kad odjednom toga nema. Dakle, ovaj fenomen o kojem smo pričali, CIA i FBI šute. Dakle, nešto se dogodilo, neka nagodba. I sad je za Europu, dakle, očekivali su vjerojatno jedno, opet to ne mogu ni dokazati ni provjeriti, sad hipotetiziramo, ali kao da su očekivali stvarno nešto drugo i desilo se nešto treće sasvim. I svi zaboravljamo, da niti je to više Trump iz prvog mandata, niti je Putin iz tako, pa ljudi se mijenjaju. A i situacija u svijetu nije kao što je bila onda. Da. I to imamo osjećaj da ova Europa to uporno zaboravlja. I ovako kad razgovaraš s nama, običnim ljudima, godinama se priča, brane moj, znaš samo o BRICS-u, o Petro-Juanu, ali to mi kao sve nešto podcjenjivači gledamo. Pa BRICS je u principu pola planete, 4-5 milijardi ljudi. Da. Petro-Juan je, mi svi znamo za $1, Petro-Juan je već prije koliko, 7-8 godina legalno sredstvo plaćanja između polovice svijeta. Je, zapravo ne iz polovice, nego između nekih zemalja. Tu sad ima bilateralnih ugovora, da. Da, fora u vezi tih Petro Juana, ne znam, Petro rublje, Petro rupije indijske, je u tome što za sad su u pravu oni koji kažu da oni neće zamijeniti, jer, kažem, to su sve te zemlje strahovito pragmatične, neideološki vezani za koga i njima u interesu trgovina sa svima. A to znači da je naravno za jačanje domaće valute i svoje vanjske trgovine im treba dolar. Tako da njima cilj nije svrgavanje dolara koliko god neki ideološki bili željeli to, priželjkivali. Tako politika ne radi. Niko tamo nije u Indiji toliko bijesan iz nekog razloga na Ameriku i Kini da kaže sad ćemo srušiti dolar. Pa ne. Oni gledaju razvoj svojih nacija. A razvoj svojih nacija uključuje hladnu glavu. Znači, to je glavna pretpostavka svega. Moraš imati hladnu glavu, dugoročan pogled na svijet, a u dugoročnoj viziji razvoja svoje nacije znaš da ti dolar treba i trgovina s Amerikom treba. Ali jednostavno, a onda vidiš kako pak Amerika reagira kada su neki problemi, onda sankcije. Dakle, dolar je strašno oružje. Američka ekonomija je strahovito oružje. Evo mi još plaćemo za markom. I stalno se, glupi termin, ja nisam smislio hrvatski prijevod, oprostite mi, taj weaponization, dakle, pretvaranje nečega u oružje, u streljivo. Dakle, pretvaranje dolara u smrtonosno oružje, u streljivo, to je trend koji je isto u zamahu zbog sankcija različitim državama, pogotovo Rusiji. I naravno da druge države već 20 godina gledaju kako da se osiguraju od takvih situacija. Jer danas si američki partner, sutra nisi. To ovisi o tome kako ko u Washingtonu odluči, kakav je hir. I onda naravno potrebno imati alternativu.
Upravo je ta alternativa problem za ideologije u Americi i Europi, dakle prije toga Amerika je dominantna, ali kad odjednom imaš Kinu koja ti može pružiti alternativu od koje nećeš umreti, dakle mi tebi lupimo sankcije, a ti kažeš pa dobro, meni Kina ima kreditne linije, mi daje, ja ću s njom trgovati u nacionalnim valutama. To je opasno za američku dominaciju i za tu moć i ne znam, i djelomično europsku. I baš zato se tu lome koplja. I te zemlje gledaju onda kako da balansiraju, dakle to je jedna sigurnosna mjera. To nije zato jer oni pokušavaju, jer oni vjeruju sigurno da će njihova nacionalna valuta postati dominantna u svijetu. Ne. Niko zdrav ne može prepostavljati u nacionalnim bankama Kine, Indije, Rusije, Brazila i Saudijske Arabije da će sad, ili Turske, da će njihova valuta postati dominantna. Ne. Ali, ako postoji mehanizam koji je fleksibilan, dakle kroz bilateralne sporazume da se može trgovati nacionalnim valutama i na taj način izbjeći posljedice američkog gnjeva, onda je to fakat dobro za njih. I dakle, oni to promoviraju. Tako da, i to naravno stvara Amerikancima nervozu, tako da s jedne strane imamo tendenciju prema širenju udjela nacionalnih valuta u trgovina, takozvani Petro nešto, Petro Yuan, Petro nacionalna valuta. A s druge strane, opet imamo isto tako tendenciju da se dolar i dalje koristi i promovira. I to stvara određenu neizvjesnost. Jer je to opet hibridizacija o kojoj smo govorili, to je opet odlika novog svijeta da sve ide zajedno, da nema A ili B. Da je cijela abeceda u jednom velikom tag cloudu smještena, ono, kao što danas znamo da postoji taj, zaboravim se kako se zove, jel tagovi, neki su jači, veći, pa onda... Danas sve postaju. Dolje kad smo pili kavu, rekao si jednu divnu rečenicu, klasična diplomacija izumrla. I sad možemo s odmakom onaj famozni fatalni sastanak u Bijeloj kući. Ajde, prošlo je koliko, 2 tjedna, tako nekako, 20 dana. I sad ja evo, reći ću svoje mišljenje. Mislim da je to bilo planski. Da je to bilo sve iskalkulirano. Ono, čitaš kasnije izjave što analitičara, što bivših diplomata, što političkih komentatora. U takvim situacijama uvijek se to događalo, ali iza zatvornih vrata. Ovo meni čini bilo ono namjerno pred očima svijeta. Možda malo radi osvete, možda malo da pokaže Europi gdje je mjesto. Mada se Zelenski dobro drži. Trump je to namjerno napravio, definitivno, to ću objasniti ukratko, ali da je bilo dogovoreno među njima, to nije. Mislim, Zelenski pojma nije imao. Da, Zelenski pojma nije imao i to se jako dobro vidi. Ali se dobro držao. Dobro se držao, ali izraz lica, ali te oči, ali govor ne tijela, nego mišići lica, na to trebate obraćati pažnju. Način na koji dobiva boju, pa gubi boju, te oči, onako, to je veliki stres. U njemu se vidi... Stvarno neugodna situacija. Da, vrlo strahovito veliki stres u tom trenutku. Ali da je, dakle, počeo klasične diplomacije, da je mrtva. Da, klasična diplomacija je umirala neko vrijeme i sa razvojem ovih društvenih mreža je sve manje i manje dobivala na važnosti. Što je klasična diplomacija? U biti, vi imate predsjednika zemlje A i imate veleposlanika i diplomatsku misiju u zemlji primateljici. Politike zemlje šiljateljice, a to je službeno, zemlja šiljateljica, novi hrvatski jezik, zemlja šiljateljica šalje, dakle definira svoju politiku prema zemlji B, gdje je diplomatska misija, i naputke šalje prema veleposlaniku, i onda je veleposlanik taj koji se bavi, dakle, komunikacijom sa političkim elitama, sa političkim vrhom, sa novinama, sa društvom, i na taj način se grade veze. Diplomatska misija sudjeluje u pripremi sastanaka, dakle kada dolazi predsjednik u posjet drugoj državi, onda se usklađuje sve preko ministarstava, ide radi ispod površine između ministarstava, i veleposlanstvo je tu zemlja koja prima predsjednika, gosta, je tu strahovito uključeno i ta komunikacija, oni se pripremaju. Zatim onda imate, kada država A nešto kaže, ima neku politiku, onda veleposlanik ima pravo prema instrukcijama Ministarstva vanjskih poslova, ovisno o tome koliko mu slobode daju, da malo preformulira tu politiku, reći svog predsjednika, da malo pojasni drugačije, da malo smanji ton ili pojača ton. Dakle, s jedne strane ograničena dužnost,
zbog državnih okvira i strogih pravila, s druge strane kreativna. I cijela ta diplomatska misija tako uvijek nastupa. A i onda odjednom imate, i onda diplomatska prepiska, pošta, pa ceremonijal, apsolutno, dakle, note, znači nota verbale, verbalna nota, pa onda, ja zaboravim se čak, ima puno vrsta, dakle, nota koja se jednostavno izražava poštovanje, nezadovoljstvo, to je verbalna nota, zabrinutost, onda se zna veleposlanik pozvati u Ministarstvo vanjskih poslova da se objasni, jel? Da mu ministar uruči, dakle, notu verbale, prosvjednu notu, jel? A da se onda on objasni, da se porazgovara. Dakle, jako puno ceremonijala i to je razumljivo zato što se diplomacija kovala, klasična diplomacija se kovala u 19. stoljeću, ponajviše. Dakle, francuska diplomacija, njemačka diplomacija i ruska diplomacija, to je za naše područje. Cijeli svijet je zapravo baziran na te 3 škole diplomacije. I onda imate, dakle, veleposlanik koji je opunomoćeni i izvanredni. I by the way, vrlo zanimljiv detalj, zašto je opunomoćeni i izvanredni istovremeno? Šta se to događa? Dakle, nekoć davno, u to doba kada se diplomacija kovala i kada je Europa bila konstantno u ratovima, svako malo, 18. stoljeće, 19. stoljeće, bio obično poslanik, predstavnik jedne zemlje, jednog kraljevstva u drugom kraljevstvu. To je bio, on imao puno moć od svog kralja i od svog cara. To je bio opunomoćeni veleposlanik. A onda, kada bi odjednom nastala frka i neko objavio rat, onda bi zemlja koja je objavila rat poslala, na primjer, u tu drugu zemlju izvanrednog, ili obratno, zemlja na koju su napali bi slala izvanrednog veleposlanika koji bi je bio kao krizni menadžment, jel, da vidi šta se događa, ili neki vojnik. I onda bi često dolazilo do sukoba unutar tih krugova, kada bi veleposlanik koji ima punomoć rekao, čekaj malo, ko si ti? Ovaj bi rekao, a ja imam papir ovdje, kraljevski potpis i pečat da imam veće punomoći od tebe, veće ovlasti. Ja sam izvanredni, došao sam riješiti situaciju koju si ti zabrljao. I takvi konflikti naravno nisu pomagali. I onda je bilo odlučeno, čekaj, ajmo mi istovremeno jednom frajeru dodijeliti oba dvije titule. Da bude istovremeno i opunomoćeni, brate, i izvanredni. Pa nek se snađu, da ne bude tih konflikata. I uglavnom, diplomatska pošta, prepiska, konvencija o diplomatskim odnosima, konzularnim odnosima 1960. godine, gdje se definira tko šta ima kako prava, privilegije, imuniteti, uglavnom vrlo fini život i tako dalje, oslobođenost poreza. Dobro, to sve nije važno, oslobođenost poreza, nego, hoću doći do glavnog detalja, stižu društvene mreže, razvoj digitalne komunikacije i odjednom su čelnici država doslovno na Twitteru, na X-u. I onda Emmanuel Macron, na primjer, nešto napiše malo jače ili oštrije na Twitteru, odnosno na X-u. I što onda radi veleposlanik? Jer ono što je napravio predsjednik njegove države je ne samo poslao poruku državi u kojoj se nalazi veleposlanik, nego čitavom svijetu. Malo je teže izmodulirati politiku i riječi svog predsjednika ako on to rekao javno i evo svi čitaju, čitav svijet. Kogod ima account na Twitteru, na X-u, na Facebooku, svi čitaju. Ili na Snapchatu, nije uopće bitno. I tu se polako diplomacija počela mijenjati. Kada su svi shvatili da mogu odmah direktno reći, i ako predsjednik direktno govori, ako predsjednik vlade direktno govori nešto ili piše na X-u ili na bilo kojoj drugoj društvenoj mreži, onda faktički posao poslanika s jedne strane postaje daleko teži, s druge strane postaje nepotreban. Jer komunikacija je olakšana. Da se zapitamo teoretski, što će država trošiti novac na čitavu diplomatsku misiju, ako ja napišem, ako ja na WhatsAppu mogu komunicirati ja kao Macron s Angelom Merkel, ili sa Kajom Kallas i sa Ursulom von der Leyen i sa Donaldom Trumpom. Dakle, svi komuniciraju na taj način i ono što je naravno isto tu vrlo interesantno, to što su i predsjednici država kroz tu komunikaciju isto podlegli istim boleštinama koje svi mi ispitamo svaki dan, svi patimo od toga, a to su podjele i da svi palimo na negativu. Dakle, moramo nekog osuditi stalno, moramo nekog mrziti, moramo se dijeliti.
i na X-u i na društvenim mrežama prolaze samo bolje, onako privlače više pažnje, više lajkova i ripostova, one objave koje su čvršće, žešće, koje su kontroverznije i ti ljudi kao ljudi, jel, usprkos tome što su predsjednici vlada i ministri, isto tako pišu, isto tako reagiraju. A s druge strane, nemojmo zaboraviti i obratnu vezu odozdo. Pristup diplomatskoj pošti, diplomatskoj komunikaciji nisu imali ljudi poput tebe i mene, obični ljudi, ali mrzim izraz obični ljudi, šta su oni neobični. Dakle, jednostavno ljudi koji su izvan sustava, izvan struke. A sada, kad god netko od tih dijelova elita nešto napiše, svi čitaju, svi vide. I došlo je do susreta, ajmo reći neugodnog susreta, elita sa svojim biračima. Jer u biti prije su to bila dva zasebna svijeta. Ljudi koji su radili na traci su nešto tamo vidjeli, neki predsjednici, tamo žive u oblacima, u visinama, zvijezde hollywoodske negdje tamo, a sada su se jednom svi našli i ono što se dogodilo je uzajamni užas. Jer su elite vidjele kakvi su ljudi, zapravo šta pišu i kako komentiraju i shvatili su, čekaj, ovo su ljudi koji žive u mojoj zemlji. Tak se izražavaju, tak me šalju u tri materije. A isto tako su ljudi koji su mislili da su to fini, naš političar, nekakvi gospoda, su vidjeli, čekaj malo, ovi su barabe, gori od nas. Lažovi, smradovi. Tako da uzajamno nije došlo do simpatije, nego uzajamno je došlo do prezira i elita i ljudi. To je problem koji ćemo morati još nadjačati, ne znam kako će to razvijati. A to je veliki problem. I uglavnom, i onda u cijelom tom smislu, dakle, ta klasična diplomatska struktura tih dopisa, nota, prigovora, razgovora, večera, ublažavanja frazi, umanjenica, hiperbora, parabola, književnih stilskih figura, riječi, sve to postaje nepotrebno kada vam jedan Donald Trump napiše na Twitteru osobno da je neko kreten i da će ga zbombat. Šta onda može veleposlanstvo? Ništa. Zapravo, trebalo bi sve njih svesti, jer oni nemaju stvarno nikakve funkcije više, trebalo ih svesti na konzularne odjele, da se bave baš tim izdavanjem putovnice, to je to. Jer klasična diplomacija u tom smislu mrtva i naravno društvo je to prihvatilo, društvo se to svidjelo, taj način komunikacije, jer onda mogu, kad si ti mogao u povijesti čovječanstva zamisliti da jednom predsjedniku možeš napisati, pa mamut. Da. Nikad. Twitter ti to omogućava, odnosno X. I Facebook ti to omogućava. I ovaj sastanak u Bijeloj kući bio... Tako je. A to je sada nastavak, to je verbalizacija digitalne komunikacije. Kada, i svi smo tražili to, pazi, pričali smo ranije o autentičnosti. Autentična komunikacija u svakoj našoj birtiji, diljem Hrvatske, svako će ti reći, ja cijenim ljude koji mi kažu direktno u lice što me ide i ja ću reći, i to mi je daleko draže nego da mi neko iza leđa onako fino rukavicama smješta. I evo, to se dogodilo. I evo, imamo to što smo htjeli, to je tu na najvišoj mogućoj državnoj razini. Predsjednik najmoćnije zemlje na svijetu, ti ide sprašiti u facu njegov potpredsjednik što misli o tebi. Kome je to šokantno? Samo finim europskim elitama koji dalje žive svojim oblacima i iluzijama. Je li to meni šokantno osobno? Nije. Vrlo zanimljivo, nisam mislio da ću to doživjeti. Dakle, trenutak je neočekivan, ali si mogao, zapravo sve je išlo prema tome. Da, on je otvoreno njemu rekao, plati, branimo te. A Biden to cijelo vrijeme radi. I Biden je vuko minerale i rude. Pa naravno, samo postoje dva različita modusa. Dakle, imaš lažljivi modus u rukavicama. Dakle, Amerika je uvijek funkcionirala od kad je ušla u svjetsku politiku, dakle, nakon Drugog svjetskog rata, kroz lijepu fasadu, a unutarnje svoji interesi, naravno, uvijek. America first. Amerika uvijek bila first. Uvijek. Uvijek se voljela dok ima interesa. Samo su maske bile drugačije, fasade. A sada je Trump rekao nešto što svi znaju, ali kao nije uljudno reći. Niko se... Znaš, ja nedavno sam na jednom podcastu rekao da to ti je kao... svako od nas ima nekog rođaka koji dođe ponekad na druženje obiteljsko i ne znam, ili se ne pere, stari čovjek, ili smrdi nešto. I kao niko ne smije to reći jer ga svi poštuju, pa kao nemoj ovo ono. Da. I onda, ali uvijek se nađe neki luđak koji kaže daj brate, smrdi iz usta, odi van. I kao to je jako šokantno, rekao je sve što se zna, ali se ne smije reći jer su dušna pravila tako da se ne smije reći. Tu istinu malo ko voli. To je to. I naravno, Zelenski, ode ili bio istjeran, nije više sad ni bitno, meni je bitno, ode naravno kuće nego u Londonu. Da. I za 24 sata. I u Londonu, jer to mi isto nije jasno. Dakle, London koji je
čiji je najveći saveznik Londona? Amerika. Amerika. On ode u London i tamo dobije tretman britanski, jel, fino, pici, mici u rukavicama. Londonski onako. Da, you want some tea, sir? All right, Mr. Zelensky, very nice to see you here. We are delighted. It's quite delightful to see you. Ali nakon toga kaže, Pristajem. da, ali gospodin Zelenski, ali onaj plan koji je predložio gospodin Trump, mislim da ipak ima smisla. Pa naravno da ćeš to reći Keir Starmer, kad ti Amerika puše za vratom, ne možeš ti bez Amerike, apsolutno. Tako da je utjeha u Londonu je pirova utjeha, ako mogu tako reći, nepobjedanog, pirova utjeha, jer je London vezan za SAD i London se neće mrdnut nikamo bez SAD-a i neće ići kontra SAD-a. Da, to samo ne znam kome nije jasno. Ima ona škotska izreka, znaš? Koja? Ako nađeš dve ribe na dnu mora da se svađaju, negdje je Englez dolje. Da. I Brane, šta sad? Europa, Macron reagira, pa sad nuklearno oružje, pa koalicija voljnih, ali ta koalicija voljnih baš nema puno voljnih. Mislim, pokazano nam je, nažalost, ajde u Europi smo htjeli mi ne, ti nam je mjesto, jači su igrači tu. Tako je. Amerika, Rusija, Kina. Tako je. I to je bolno. Mi smo nebitni. Prvi puta kao svi su probudili. Šta je sad Europi preostalo? Mislim, stvarno pomaže se Ukrajini i svemu, ali znamo svi tu, evo i svi znamo, rat se vodi kroz isto računicu. Dali smo vam pare, niste uspjeli. I sad stvarno dolazi, to je i Hrvatska mogla doživjeti. Hrvatska je za Oluju imala 10 dana. Da. Ili 15, nije sad bitno, ali isto je bio rok. Gospodo, imate 15 dana. 16 dan bi vjerojatno i mi doživjeli nešto slično kao što je danas doživio Zelenski u ono doba. Šta sad Europa, šta sad? Mislim, spominje se evropska vojska, pa ovo, ali svi mi to znamo da možda treba. A Trump kaže mi ćemo izaći iz NATO, ili ćete platiti. Mislim, igraju ping-pong s nama, ne? Pa da. A sami smo si, u principu Europa si sama kriva. Pa bilo je dosta onako onih memova, bitno da imamo čep na boci, bitno da imamo naš eko bicikl. Da. A ovi svi htjeli mi ili ne htjeli rade te, kako bi rekao Ludvig, raketljene. Nekako mi se čini da je ovo sad nešto, to je nekakva... Otrežnjenje Europe. Otrežnjenje, ali pazi, znaš šta se u tom, ne, to još uvijek nije otrežnjenje. Ovo je sada velika anksioznost i panika, a svi znamo da se ne donose odluke tijekom panike, da treba sačekati malo da se stvari slegnu. Jer ovo sada izgleda kao panična ideja, fiks, kao to je to, od sutra prestajem pit, od sutra prestajem pušiti, od sutra radim 50 kg dnevno najmanje na dijetu, idem i sad ćemo smisliti plan, ajmo zajedno sad, prvo ćemo nacrtati šta ide. Moram skinuti aplikaciju za dijetu, za sport, tako, sad skinu aplikaciju, sad moram napisati plan, čekaj malo da vidim Netflix, šta. Uglavnom, hoću reći da je ovo sad nekakav projekt veliki, pet projekt Europske unije, koji trebaju dati vremena da prođe tu fazu i da shvati možda jednog dana da zapravo nema radikalne vojne prijetnje za Europu osim terorizma. Da. Domaćeg i vanjskog. To sam te i htio pitati, bojiš li se nekog proširenja rata? Ja mislim da plašem. Jer Putin ne smatra Europu nikakvim igračem, ozbiljnim nikakvom prijetnjom. Ako se nagode Putin i SAD, ako SAD da Putinovom režimu sigurnosne garancije da ga neće dirati, da se neće širiti, onda je to. Tu priča staje. Njemu ne treba ni Europa, ni istočna, ni zapadna. I sve ono što pričaju njegovi propagandisti, to su ljudi koji love posao, koji pokušavaju preživjeti. Oni će vam pričati svaki dan da treba zbombati nuklearnom bombom sve velike grade u Europi, da treba pretvoriti u pepeo. I naravno zato što pokušavaju podilaziti režimu i nikad ne znaju na čemu su, na što su nesigurni ljudi koji pokušavaju kao biti jači od svog gospodara, tvrditi, ići dalje, malo čvršće. I Dmitrij Medvedev, na kojeg se referiraju hrvatski mediji, svjetski mediji, je kompletno nebitan. On je u Vijeću sigurnosti, on je tajnik u Vijeću sigurnosti, on nema ni jedan portfolio. Kada vi gledate svako Vijeću sigurnosti Putina ima koji je zadužen za nešto, za sigurnost, za komunikaciju, za logistiku, za vojsku. Gospodin Medvedev je tamo tajnik koji je tamo smješten da doživi penziju.
i ništa drugo. On ne upravlja ni sa čime. Odnosno, on ispod sebe nema Nikoga. ni jednog čovjeka koji mu naređuje. O tom se radi. I zato je Dmitrij Medvedev najglasniji i najagresivniji i najvulgarniji u svojim izričajima na Twitteru, na X-u, pardon, samo zato što on ne zna kakva je njegova budućnost. On pokušava anticipirati Putina, ali ni on ne zna, ni on nije ziher sa sobom šta će on, možda će ga suditi preksutra, možda će on biti okrivljen za zbližavanje s Amerikom, možda neće. Ali uglavnom, i zato on pokušava takav biti, ali on ne donosi ni jednu odluku. I meni je tako smiješno kada ljudi kažu, joj, Dmitrij Medvedev rekao, pa ako je Dmitrij Medvedev rekao, to isto kao da vam je kauč rekao nešto. Da. Kao da vam je pas nalavljao nešto. I on još dobro dođe Putinu, jer može Putin reći, evo, ovaj gori od mene. Tako je, apsolutno. Da, I on je tu, on istovremeno ispunjava funkciju dvorske lude, a s druge strane pokušava kanalizirati svoje nade, svoje frustracije, ali isto tako podilazi Putinu misli na način na koji misli da je ispravan i to je najispravniji način jer to obično gospodar u Rusiji očekuje od svojih podanika da budu zapravo oštriji od gospodara, jer se na taj način pokazuje velika jedinstvenost i angažiranost tih ljudi. Dakle, Dmitrij Medvedev svojom angažiranošću pokazuje lojalnost režimu. I to su pravila igre koje on prihvaća i svi prihvaćaju. Samo ovdje to niko ne razumije iz razloga. Frane, da. Gospođa Kina, ona je tu, a malo ju spominje. Gospođa Kina, malo spominje zato što gospođi Kini ovo sve ne sviđa. Gospođa Kina gleda svoje interese i gospođa Kina se razvijala dobro sve dok i čak si sa Trumpom bila gospođa Kina nagodila, ali situacija u Ukrajini, napad Rusije na Ukrajinu je promijenio stvari i to je nešto što jako ne odgovara Kini, zato što destabilizira Rusiju s jedne strane, a Kina gleda strateški na čitavu Rusiju kao na veliku tampon zonu između Zapada i Rusije. I budući da je kineska A budući da je kineska strateška briga uvijek usmjerena prema istoku, Tajvan, Japan, otočni sporovi, Filipini, Jugoistočna Azija, Indija i Amerika preko Japana, njoj je potrebno da to zaleđe, taj kineski zapad, bude stabilan. Jer to nije samo pitanje velike politike u smislu utjecaja Amerike možebitnog u Rusiji i u centralnoj Aziji, nego i pitanje terorizma. Dakle, stabilna Rusija koja se na granicama sa Kinom bavi, gdje službe rade, institucije rade, ima financiranja, onda se bave sa terorizmom, onda sprječavaju infiltracije ekstremista i terorista i tih ostalih prijetnji hibridnih. A ako je Rusija u stanju rata, ako se resursi prebacuju, negdje mora nestati ako nije sve beskonačno, negdje se mora oduzeti ovaj novac. Onda to nije dobro. A s druge strane, pojačao se pritisak na Kinu zbog sekundarnih sankcija. Unatoč tome što je Kina partner Rusiji, strateški partner sa jako velikim definicijama, ali Kina je ipak smanjila, mrvicu je degradirala formulacijski partnerstvo sa Rusijom, sa partnerstvo bez granica na samo strateško sveobuhvatno partnerstvo. Maknuli su ovo bez granica, jer očigledno granice za Kinu postoje. A Kini je potreban izlazak i na zapadna europska financijska tržišta, na europsko tržište, na američko tržište, na financijska tržišta, na kreditiranje, zaduživanje i na burze. I oni se strahovito boje sekundarnih sankcija zbog suradnje sa Rusijom. Tako da u pozadini svega, unatoč bravadi, postoje sasvim službena izvješća da kineske banke recimo ne primaju ruske platežne kartice, da otkazuju Rusima transakcije financijske, dakle da blokiraju, stopiraju, pokušavajući se uskladiti prvenstveno sa američkim ovim pravilima, sa američkim sankcijama. S druge strane, Rusija je veliko tržište i tu naravno postoji velika prilika za kineske kompanije, ali opet rusko tržište nije europsko tržište. Da. Ni po veličini, ni po platežnoj moći i tu Kina shvaća, dakle, imati Rusiju na svojevrsnoj dohrani, ajmo reći na infuziji, je okej, ali nije ni približno isplativo dugoročno kao što je isplativo biti u dobrim odnosima sa Europom i sa Amerikom.
U konačnici Kina bi htjela biti u dobrim odnosima sa svima. Što će to ne ide? Taj kineski filozofski koncept očuvanja dobrih odnosa sa svima je nešto što ne drži vodu u realnom svijetu. I naravno Kina pokušava ne birati strane i nikad neće, jer to je ta paradigma njihova filozofsko-kulturološka. Ali sad biti dobar sa svima znači da ćeš svejedno nekoga morati osakatiti. Misliš da će se Europa možda malo jače primiliti Kini sad? Ja osobno ne vjerujem. Ja ne vjerujem jer su Europljani još uvijek u stanju strahovitog moralizatorstva. Ta njihova čitava generacija tih političara gleda na svijet kroz prizmu demokracija, diktatura. Da. Nećemo ruski plin, od koga? Sad se neko sjeti, Azerbejdžan. I onda počnu neki novinari, Azerbejdžan je autokracija, ne smijemo kupovati azerbejdžanski plin. Pa Bože, pogledaj na kartu svijeta, svi resursi su u rukama nekoga ko ti se ne sviđa. Kog smatraš autokratom, diktatorom, krvoločnim ubojicom. Da. Sad, ili prihvati realnost, dakle Europa, prva lekcija za nju je malo se uštipnuti da neko ošamari i kaže, gledaj. Šamar smo dobili. Da, šamar smo dobili, ali premalo. Ja mislim da trebamo još dobiti šamara u tom smislu da ti idealisti, nakaradni idealisti, postanu jednom realisti, da kažu, ok, ova igra sa vojskom je koliko god nepotrebna, ali svejedno je to je prvi korak ka realizmu. Znači, kao shvatili su svijet je opasan, ajme, ok, prvi korak prema tome. Vojska ništa ne znači bez nuklearnog kišobrana. Ako Macron ne da, sad je rekao kao da bi podijelio. Da. Jako začudilo, ali o tom pod. Uglavnom, ako će to biti stvarno tako izvedeno, onda svaka čast. Onda skidam kapu Francuskoj, jer je njihova vojna doktrina nuklearna jako nacionalistička. Ako su spremni proširiti nuklearno oružje pružiti kišobran sigurnosti čitavoj Europi, onda skidam kapu svaka čast. To je ono što sam najmanje očekivao od svega toga. I to je prvi korak prema realizmu. Drugi korak prema realizmu je shvatiti da Rusija nije prijetnja kao takva. Ideološki, politički nije prijetnja. Prijetnja su terorizam, migracije, unutarnji i vanjski terorizam. To je prijetnja. Prijetnja su slaba infrastruktura. Prijetnja su generacijski jazovi. Prijetnja je zaduživanje na vanjskom tržištu za korona krizu koju još nismo otplatili. Prijetnje su financijsko-socijalne, prije svega unutar same Europe, a ne vanjsko grubo vojne. Niko ne želi izvršiti invaziju na Europu. Ako bude takav slijed, onda će to biti dobro. Uglavnom, prvi šamar, korak u dobrom smjeru je napravljen sa razgovorom o zajedničkoj vojsci. Kako će biti dalje? Vidjet ćemo. Kina će poticati Europu kako god može u svemu tome, pokušavajući se vratiti na domaće tržište, odnosno na europsko tržište, da. I na američko tržište. Međutim, za sad ne vidim razloga zašto bi europske elite prihvatile takvu suradnju, jer se to prezentira kao nešto, ajmo reći, kontra Amerike. Da. A u biti Kina ne bi htjela da to bude kontra Amerike, nego da to sve bude komplementarno, zajednički i za jedne i za druge. Kako glasi jedna kineska fraza i čitav izraz filozofski, suradnja za obostranu korist, za uzajamnu korist. Ruka ruku mije, ja tebi ti. Obraz obadi. Da. A Europa da se ujedini, ostaje Turska. S njom isto nikad ne znaš. Uvijek nešto ostaje. Da. Uvijek, da. Tako da, za početak stvarno bi trebalo... Ali Turska već je faktički, utjecajno je dio Europe. Kad je Erdogan počeo jačati, kad su krenule migrantske krize, pokazuje zapravo koliko je Turska bitna, koliko je Turska već dio Europe. Koliko je Turska preko Turaka u Europi, koliko je biračka snaga, koliko je utjecajna. I za sad sve funkcionira u redu. Za sad turska dijaspora ne stvara probleme. Turska dijaspora... Međutim, se najviše asimilirala možda u Njemačkoj. Da, i najviše se asimilira, ali isto tako to su najvjerniji Erdoganovi birači. Da. Sada, Europa koja želi mir i stabilnost, pa ne možeš drljati po Erdoganu onda na ovakav način, govori da je diktator, i onda će naravno svi tvoji Turci koji žive u tebi, onda ćeš ih distancirati od sebe. Da. Tu treba biti jako pametno. Ako si već primio toliko ljudi izvana i provodiš takvu politiku,
onda budi tolerantan prema njima, onda se suzdržavaju valjda od nekakvih komentara. Jer tu je sve, ako je u prošlosti napravljen krivi potez, onda ga treba nekako prihvatiti da je bio krivi potez, dakle sa otvaranjem vrata prihvatiti da je bio krivi potez i onda menedžirati posljedice. A ovi tu kod da su totalni luđaci, dakle, shvaćaju da je krivi potez s jedne strane, a onda još ulja na vatru. Ajmo mi još ovako, ajmo mi još onako. Turska je najbliži samostalni vanjsko-politički akter, čimbenik sa velikom težinom i velikom moći u europskom susjedstvu, koji nije prijetnja, ali može biti, ali nosi latentnu opasnost. Sad ovo ne govorim kao kritika Turskoj, nego jednostavno zbog svoje težine koju Turska sada ima, Europska unija može krivim potezima na ovaj način sebi stvoriti tu tursku opasnost. Jer Turci utječu na mnoge procese, Turska utječe na mnoge procese u regiji, na Kavkazu, zajedno sa Azerbejdžanom. Turska utječe na mnoge procese indirektno i u europskom susjedstvu, koje nije Europska unija, to je Balkan, i u samoj Europskoj uniji. Turska je dio NATO-a, koji još uvijek okupira jedan dio druge zemlje, članice NATO-a, što je interesantno. I Turska je zemlja koja suvereno sada ide u druge zemlje, vrši vojne operacije poput Sirije. I toliko je njena snaga velika i teška da kad su Izrael i Sirija ušli zajedno, Izrael i Turska ušli zajedno sada u Siriju zbog ove novonastale situacije, ljudi su pisali, sad će se oni sukobiti. Neće. Pogledavat će se i zaobilazit će se, jer je opasan takav sukob. Izraelci će biti na jugu, ovi će biti primarno tamo gdje su Kurdi na sjeveru. Ali da će se međusobno poštovati. A tko se međusobno poštuje? Dva lava. Da. Ili, ne dva lava, nego dva predatora koji su oba Apex ali u različitim područjima. Dakle, jaguar i lav. Ako se slučajno nađu na istom teritoriju, onda će se odmjeravati, gledati i poštovat će se. Jel? Neće se zajedno dirati. Tako da, turski faktor, Turska je jako, jako, jako snažna zemlja, politički prije svega i vojno, i utjecajno, i nju treba uzimati u obzir, a ne bez veze paušalno bacati nekakve fraze, prijetnje i konstantno se osvrtati na te famozne vrijednosti i na tu famoznu demokraciju. Ljudi glasuju za Erdoana. Glasuju. I izbori su transparentni i oni imaju obvezu glasovati. Kod njih je konstantno izlaznost velika, daleko veća nego u Europi. U Europi je konstantno 50, 55%, 45%. Ajmo reći, ako smo po narodnoj participaciji, onda je njihova demokracija daleko više legitimna u naciji nego naša. Jer svi izlaze i po rezultatima se vidi da oporba dobiva, recimo velike gradove, Ankaru, Istanbul, ali niko ništa ne vara. Erdogan svejedno dobiva većinski svoje glasove. I onda, isto tako i Orban. I ne treba sad drljati po tome i konstantno govoriti ne, to je demokracija, ali to nije naša demokracija koju smo mi sebi zamislili. U našoj demokraciji samo lijeve opcije dobivaju progresivne. Da. Da, Erdogan, Orban. Gledaj, pregovore onako svi znamo da mora doći sada. Čitam i danas sam malo čitao vijesti kad naši portali pišu da su opet pukla linija tamo, pa u Kursku su opkoljeni. Mene se samo zanima, hoće li biti pregovori još dok je Zelenski predsjednik ili će prvo elegantno maknuti Zelenskoga i staviti neki papir na stol i reći Ameri i Rusi, to je to. To je vrlo, vrlo teško pitanje, mislim da je ključno pitanje. Zelenski je istovremeno, on je baš je književna figura, jer je istovremeno i heroj i tragičar. Da. Heroj je u tom smislu što je nije pobjegao u prvi dana ruske invazije, ostao je tamo i ono što je on napravio je, i to sam bio hvalio, niko do sad nije, dakle u toj diplomaciji novog doba, niko do sad nije napravio ono što on napravio. Faktički prebacio rat i osviještenost pažnje o ratu u digitalne mreže i napravio toga sa svojim osjećajem za kreativnost, jer on je stand-up komičar bivši, jel? A i strahovito dobro ima osjećaj za tajming, jer dobar stand-up komičar mora znati kada dati punchline, u kojem trenutku baciti šalu. I on je to dobro iskoristio u ozbiljne svrhe. Dakle, u kojem trenutku baciti pravu riječ, u kojem trenutku koju frazu reći, koji pogled,
kako prezentirati, on je marketinški sve odradio, on je u biti napravio, sad da ne shvate gledatelji krivo, marketinški produkt, on je rat zapakirao u takav produkt marketinški da se jednostavno on ne zaboravlja, on ne ide u zaborav. Iako konstantno postoji već zamor, ali Zelenski jednostavno to drži svojim naporom svoje ekipe, drži to konstantno u pažnji, u fokusu pažnje. Čak i Gaza nije uspjela maknuti, jel? Da. I u tome je strahovito puno napravio i svaka mu čast i to što ide na bojišnicu, recimo sam posjećuje, ide, ne boji se. A s druge strane, on je političar koji ovisi o izbornom ciklusu i jedanput kad je zasjeo na vlast, to mu je isto, to će ga koštati glave. Ovo sa izborima, ukrajinsko zakonodavstvo doista kaže kada su izvanredne situacije, dakle izbori se ne provode, što je logično jer fizički, koji bi bio legitimitet tih izbora kada s jedne strane imaš okupirane teritorije, s druge strane ljudi su ti na bojišnici, ratuju tamo, pa kako ćeš skupiti, kako ćeš organizirati glasovanje tamo faktički, ko će ti glasovati, samo Kijev možda, zapadna Ukrajina gdje je relativno mirno. Tako da takvi izbori ne bi imali smisla doslovno i Putin ga napada iz drugog kuta, što je perfidno i krivo. Ali isto tako, dakle, što je on više na vlasti, paradoksalno, to više, naravno, sa njegove mogu vidjeti greške i sada ovo, recimo da su bili izbori da on više nije predsjednik, da je neko drugi dobio sada izbore. Trump bi ovo sve govorio u lice nekom drugom. Da. Kužiš šta hoću reći? Trump žulja oni 100 milijardi izgleda. Žulja ga Hunter Biden. Žulja ga Burizma. Da, on se osvećuje, on smatra Zelenskom sukrivicom. Da. Ali uglavnom, dakle, što si duže na vlasti, to si više grešaka može dopustiti i to više ćete i ljudi, ako nema konkretnih pobjeda, ako nema konkretnih nekakvih dosega i preokreta na bojišnici i nečeg drugog, onda će ti ljudi početi zamjerati. Što dulje rat traje, to više treba ljudstva. Ukrajina stvarno ima problema sa novačenjem. Već duže vremena. Da, već duže vremena. Ljudi bježe, ne žele ratovati. I Rusija isto ima. Ne? Može se Putin sad hvaliti koliko god hoće, ali ona mobilizacija je išla strahovito teško. Nisu oni povukli, jedva su dosegli 2/3 postavljenih ciljeva sa mobilizacijom. Ni u Rusiji ne žele niko ratovati. Tako da to sve stvara probleme. I onda ti je zapravo jedini način da si produljiš tu vlast, isto kao Netanjahu, da te ljudi ne krive, ne zamrze ako želiš nastaviti tu karijeru, a vlast je opojna. Ljudi kad dođu na vlast žele ostati na vlasti zbog same vlasti, nije zbog čega drugog. Ne trebaju tu ni novci, ništa, nego sama vlast je opijat. Da. Teški. I svakako, ako se sada dogodi primirje, ako on sada pristane na uvjete nekoga, to je gotova njegova karijera. Da. To mu ljudi neće oprostiti. Ljudi isto nisu racionalni, isto ne razumiju, ne razmišljaju da... Dakle, oni bi htjeli da rat stane i da budu pobjednice, da. I krivit će, naravno, ako neko to zvuči javno, krivit će njega, krivit će Zelenskog. Tako da mislim da Zelenski nema političke budućnosti, odnosno, vrlo su male šanse da se iz ovoga izvuče kao pobjednik i da još kasnije dobije izbore kada se ponovo objave izbori. A koja mu alternativa? Dakle, on ne može pristati na ovo što mu nude Putin i Trump, jer to znači neutralnost službena, nepridruživanje NATO-u, ostanak bez dijela teritorija. Najbogatijeg. Da. Dakle, faktički ništa ne dobiva Ukrajina. Nekakve garancije sigurnosti od Amerike, o tom potom. To smo vidjeli, dođe jedan pa Dakle, stvarno, ja razumijem svu tragičnu situacije i nepravednost. To je, kad govorimo o pravednom nepravednom miru. Ovo sve je nepravedno. Imamo sada dva se sučeljavaju pogleda moralna. Ovo je sve jako nepravedno. I obustava rata na ovaj način, sa ovakvim rezultatima, je baš ono kad te huligani na ulici izdevetaju bez ikakve potrebe i ne znam ničega nisi... Da. I odeš recimo na policiju, požališ se, a na policiji ti kažu kaj ih ti nisi roknuo ono, da. Ili šta si očekivao? Šta si očekivao, da. Išao si 10 sati navečer po ulici, šta si očekivao, brate mi, po noći? Daš si išao. Trebao si ići u 8 sati navečer spavat. A s druge strane imamo ono, recimo, čeg se ja držim, a ljudski životi. Da. I to su milioni žrtava. Da.
I ja ne bi oprezno, mi uspoređujemo to sa našim Domovinskim ratom, ali različite situacije, Da, različiti scenariji, potpuno. različiti uvjeti, različite vremena, različiti akteri, sve drugačije. U ovom ratu Ukrajina ne može dobiti koliko god se borila, koliko god je pomagala, jednostavno ne može. Ne može pobijediti. Ona se može, ona može izdržati da ne izgubi dugo, ali ne može pobijediti. Na onaj način na koji to sebi zamišlja možda Zelenski i dio Ukrajinaca. I tu se gube ljudski životi. Sada, čisto kršćanski. Ja bih rekao da nije subota čovjek stvoren za subotu, nego subota za čovjeka, kao što je rečeno u Evanđelju, odnosno teritorij i ljudi. Ja znam da kod nas ljudi pate na teritoriji i većinski ljudi pate na teritoriji. Ali to je demografska katastrofa. Što dulje patiš na teritoriji, najbolji ljudi ti odlaze i umiru. Kako ćeš nadoknaditi taj jaz? I mi znamo iz svih povijesti ratovanja da se ljudi slabo vraćaju ako nekud odu, a kad su mladi, ako su djeca već ovdje, na primjer u Hrvatskoj, bilo kod druge zemlje, u vrtiću, u školi, to je gotova priča. Koje će to ukrajinske žene, koji muškarci rađati novu djecu tamo u Ukrajini, Rusi isto, ja ne znam. I ja sam na strani i malo ko me voli za to mišljenje, ja sam na strani očuvanja ljudskih života i meni bi bilo draže da se to završi i da to stane, makar ovako nepravedno, jer Baš zbog ljudskih života, jer ja kad sam postao otac, meni se preokrenula perspektiva, i to svako od nas doživi, svaki muškarac kad postaneš otac, nema tu više, jer ja zamišljam svoju djecu. Ostaneš jednako hrabar, ali si puno mudriji. Da. Znaš na šta mislim. Da. Pa 2 puta razmisliš prije nego što uzmeš pušku. Tako je. Da. Brane, pred kraj smo. Evo, neki dan si objavio na svom profilu na Facebooku, pridruživ se, kako si nazvao, Kalinić tim. Tim Kaliniću, koji je isto istaknuo prije nekog vremena svoju kandidaturu za gradonačelnika Zagreba. Ono što ja to mogu reći, to je bilo očekivano, jer da nije to izjavio, mislim da bi možda bi razočarao bi sasvim sigurno dio ljudi, ali i šira javnost, pošto je Pavle često gost podcastima, emisijama, svi su to očekivali. Dakle, to je potvrđeno. Ja sam malo začudio, tebe sam uvijek gleda kao analitičara, a eto, malo objasnim. Pa ja Pavla poznajem već neko vrijeme iz nekih drugih situacija i uvijek sam na njega gledao sa fascinacijom kao na čovjeka koji ne samo da ima širinu, nego on recimo ima ono što ja nemam. On je daleko brži na jeziku, meni treba 3 dana da se sjetim. Ja sam kod George Costanza uz one serije u Seinfeldu, kad se on sjetio, kad su mu rekli kad je jeo one rakove ili školjke, šta već, pa su mu rekli dovitljivo nekakvu šalu, on nije znao čime uzvratiti, pa je onda sutra dan se sjetio šta je trebao reći. Da. A Pavle nije takav. Pavle je kombinacija i erudicije i brzine na jeziku, i oštrine i to me uvijek privlačilo kod njega. Britak direktan i jasan. Da, Britak direktan i jasan i ne okoliša. I naš Pavle je čovjek kod kojeg se osjećaš, postoje ljudi, i sad neću ih nazivati, ali znam puno u hrvatskoj politici, kod kojih osjećaš skliskost, teflon. Kad te potapša po ramenu, kad ti se nasmiješi, onda znaš da laže. Znaš da laže i da će te sutradan prodati. A kod Pavla nema toga. Pavle je onako ko, ajmo reći, jedan nije nego nešto poput asfalta, baš kamena koji će se zagrijati na suncu, ohladiti po noći i znaš njegovu reakciju točno. Znaš kako prirodno reagira taj materijal. Nije umjetan, hoću reći. Nije umjetan, on je prirodni kamen. I sve što on govorio, ja nisam ni znao da će ići, ali je on često govorio o upravljanju gradom, o tome šta ne valja, šta valja. Ja sam njega slušao i mislio, pa da, ovo sve ima smisla. Sve ima smisla, i onda kad sam načuo da bi se mogao kandidirati, onda sam mi rekao, čekaj malo, ali ja tu živim i budući da sam u Novom Zagrebu i često sam na tim relacijama Travno, Središće, drugi kvartovi, onda točno vidim kako se stvari mijenjaju na gore, kako se smeće kupi i kako je meni neugodno već tamo hodati, iako sam kvartovski dečko, da je to postane izdrživo. I ono što Pavle govori, predlaže, je lišeno bilo kakve ideologije, dakle najmanje ima tu razgovora o pravima nekoga kontra nekoga, nauštrb nekoga.
ili ideološki hoće li Zagreb biti crveni ili plavi ili bijeli ili žuti, zeleni, sasvim nebitno. Pavle govori konkretno o infrastrukturnim problemima, o smeću, o Jakuševcu i o stvarima koje su svakom od nas razumljive. Onda sam ja pomislio da bi se angažirao, jer jedno je stvar svakodnevno se žaliti na to, a druga stvar je probat se prikopčati na, to je bandwagoning u biti, prikopčati se na nekog jačeg koji ima viziju i onda mu pomoći čim god možeš, na koji god način možeš. Na koji god način se moje vještine komunikacijske ili analitičke ili bilo koje druge mogu iskoristiti za postizanje tog cilja koje on postavio. I ja ću vrlo rado to odraditi i zato sam ga kontaktirao i postao sam tim Pavle Kalinić, jer vjerujem, ne ideološki, nego idejno vjerujem, ne gledajući šanse za pobjedu, nego idejno stojim iza vizije takvog grada, iza vizije takvog načina pristupa problemu, rješavanja problema. Jer grad je po mnogo čemu složeniji od države, od upravljanja, to je komunalno poduzeće koje je živo biće, koje funkcionira i konstantno mora funkcionirati na optimalan način, jer inače nastaje katastrofa. Vi u državi na vanjskoj politici možete si priuštiti ovakvu greškicu, onako greškicu, nešto unutarnje korekcije politike, ekonomske, ali grad vam mora funkcionirati ne 24 sata na dan, nego kad bi bilo 100 sati dnevno, mora svake sekunde biti u najboljem mogućem stanju i reagirati adekvatno na sve izazove jer je suživot građana, u gradu živi sve više i više ljudi, mjesta je sve manje, infrastruktura se troši, dakle vi konstantno radite protiv vremena. Da. Sve prilike su konstantno protiv vas i sve se pogoršava ako se zapusti. I zato je tehnokratski pristup kakav predlaže Pavle Kalinić, a to je baš meritokratsko-tehnokratski pristup. Idemo rješavati probleme sa kojima se suočavamo bez ideoloških naočala. Jer to je najmanje bitno, Bože dragi. Najmanje bitno. Ja mislim da drugčije ne može. Imamo proračunska sredstva, idemo vidjeti što treba, gdje i kako. I onda kreativni načini razmišljanja. Pavle je kreativan čovjek. Jer svaki put kad nešto on kaže, novinar zna začuditi. A on predlaže ovo i ono. A zato što niko nije pogledao outside the box. Slušaj, ljudi se čude Trumpu, pa Pavle... To je Pavle izmislio. Ja sam ti rekao, ti si mislio. Da. Mislim, ovo je u dobroj namjeri, jel? Da. I rekao sam interesantnu stvar u pripremi. Ne želi primiti bilo koga u svoj tim. Da. Znači, vrlo mudro on to slaže, jel? Da, jer nije politika, jer on ne razglašava to. Nije politika otvorenih vrata, nego njemu dolaze ljudi koji mu se obrate. Tam tu papa, dakle vidim. Da, oni dođu sami. Ljudi dođu sami, pa mu se ponude, pa on razgovara i vidi kako i što bi se moglo. Iće tu iz spavača i svega, ali iskusan je on. Da, i u konačnici i ja mislim da se ljudi možda koji ga poznavaju bolje, jer takvi ljudi, poput Pavleta, ako ćeš ispast ljen, ako ćeš ispast čovjek koji se pokuša prikopčati kao uhljeb na velikog igrača, a ništa neće pritom raditi, Pavle će bez problema reći, ajde ti doviđenja, dečko. Da. I mislim da dio ljudi strahuje, koji bi možda htio biti s njim, strahuje da bi se to moglo dogoditi. Jer, znaš. Ja znam da ću ga teško dobiti u podcast. Ja već imam strategiju, imam njegov broj, ove šorceve, kad mu krenem slat, neće čovjek izdržati. Mislim, evo i Pavli i tebi želim uspjeha na izborima. Hvala, da, a mi ćemo svi napraviti šta god. Tebi hvala još jednom što si došao. Ništa, idemo na kavu, Brane. Idemo na kavu, a možda i možda na neki hrvatski digestiv. Može. Ljudi, hvala. Vidimo se, bok.